welcome back to my YouTube channel. Today ngi vlog ki jishu dikhari suen na ta thingsang YouTube na mangpu ji thar desha ta thingsang la ne ngoma ni thar desha ine thadu ya thar ki du dikhare se na what's in my bag. So what's in my bag dingi gi vlog di mi mangpu chi seo thong chong pe timu chi mu to che sang ara ya chi ke sui cho so na mo sui ding yo ye rewo ye. So let's do what's in my Gucci bag. The bag di recently Paris lang a chapter do some balling in your way. The Tendo di Mona Risha, no so the see the Bonda dingy and the party Kabani is any this focus couple Bonda. Okay, the Tendo di Mona Risha, any velvet sculpture, the velvet cutting you and the scratch here, like 60 door. This chain 20 on cake, right? And it's not 20 cake do. Yeah, remove this do and remove do. The bag the medium size, medium size, right? I to get chua on like an engine do formal jeans, the cutting on a do. Okay, now let's open. So the shurata nigi bag di namgyu ngi ta dina chala ngara ngi namgyu bag na ta chala khari khari da vi me dinga number solo share chingi chuso okay di nanglon dostana dene ro jure ta di focus ligi na di ani ro do de ta konda messy bag da okay let's start first of all thamnge la ngi nang di mi ra ngara ngi nang di mi da di pe picture da di mi chum me de trosh pe da de trosh na yang so safety do como so mix la ja okay to swa and then dijela ngi blotting paper thingsa nam chis house do ang so makeup da chimuna thingsa ba di blotting paper di anguna du chibe dire makeup pe su mare blotting paper Sephora ni ne ngi Sephora ni blotting paper and then my lip gloss okay this Sephora ni I think a perfume this is one of my favorite perfume. Perfume the this Lancome brand re love is this value or French I don't know. In the store like to some the life is beautiful lawres or the meaning the okay this the Lancome perfume. Each inch the portable dot bag na kicho ani also hand cream the must re ngado tongpa chimo mai bang so lakpa le care chure so hand cream cherry blossom ni face shop ni in the face shop ne and the goes gura chunji zunira chugo my lipstick color the dangi lipstick chudwa the udi color the red smashbox pink color down to the everyday makeup the red lipstick the ne ta samsam thuje kha ta most tholo special day da party da and concert da ma red which tang ge ine de ani day do ta de ya pore pink color de do and my favorite mint here ta ang she ta ang ke do she chulo mi pa dry do chana ni di berry mint re chewy portable and very tasty and of course dry fruits ang ye bag na khatu ni ye pare emergency lo chogo do da this is my favorite Costco lo chako jingin shegi namo so di Costco lo la mixed dry fruits re very healthy dinara mixed dry fruits very healthy emergency le abu dan wet tissue flushable wet tissue shego of course si ra da kumo da shego bo ye parang so makeup cheda ta sue da de so this is my mini mirror and yegi tea bag the comfort throat lania mi pon the cheap in some me but suidwa ini katune kibuwe coffee ni ra dinata da tunge ganga chesta okay pen tanga le ha to pen must re ini the pen is special for me the very special re kind nanga ni ja dus swiss la chapten to sambala hasa boys ki kononzu gi long up choko e ki tujin de rani ngal dus ne ban nang chung de tujena de hasa boys ki Hasa boys la t-shirt dera okay thank you and my purse today tourist purse re purse ring bar pichen de da ring bar re 2013 ningi gi Swiss la chapter de some new bai dira tourist purse tinga purse yang sen se ju ge me kai sa na to lai ji ya purse ti top do lai ji ra she sa ta ta de yar de mare bod yar dir ta ni ra purse na ya ju ge me dira so this is very portable also bag someone on do dura ni yapo do the quality the scratch chin mare okay and then metro card of course ta level the everyday logo re chesa level to the khatin di ye pare ni bag na metro card
아니 얘기 favorite 다 very 표주 방식 이거 toothpick special karlana kachu yore so pechu tan di tre re anya bone pechu tan yore di kachu di gala so me gi flavor do and di ga khatap pe do di so gaps yu mare nam shing di gaps yu do so this is very useful ani dene ngai gi mix re gi mix di di luksa di yang gi pe special re la luksa di gi chomo gi ana deoga surba chomo ji nye pache sudina la shatsi gyang chine nye pache so thank you ande luksa di khari pechu chons na ni mishi ta sa thande ya pechu tang yu kaisla mishi box di bag na ona space pe mo se do di ani pe ya do scratch be ma che ani be space de ma sa che ande ni gi mishi di Burberry re ni New York ni ba ni mishi dra okay ondre ani di slow rani space de ma sa ante 같이 개베 도 들어 이러시니 빼하고도 okay next 미시 사수 아니 hand sanitizer yes need hand sanitizer need more just so to come like yes hand sanitizer and then secret reveal lajo Starbucks brown sugar Starbucks kashi chida chigi yura ngazo Starbucks la coffee nyaw to di ani tanga nam ki chigi coffee ni ro ani brown sugar di kashi ki로 이제 백 나고 그래죠. 가서 남긴 와서 야 쉐바라야 자동관 조도 선바 카시라 치니카오 비슷한 것도 so it's not healthy any brown sugar 같은 이 Starbucks 나 커피 녀는 숨쉬 스토시기요 백나. Starbucks 하고 나야죠. 오케이 that's also there. 데레 데 직동바 더니 체 안데라 요레 데레 luksa치도 야 키마드 하시 키마디 데딩 얘기야. Ini bag jam ta na ni na mena lo ta jam ta ni tunga re di tunga di ta ngara sta sobura kwen de ni nga sam dress ta de jo du samara ni ya de open ni samara ni tunga khattu ni bag na ta ni tunga and my tunga ni tunga di de ni bar ni popo ka chi de ni very the precious for me di ngara ta cha chu pe re ni de ni bag na khattu ni ye parta de ni da okay that's also what's in my bag the tharan do so and someone khali chongso ani pejenge wo chong yigi re ani kissing ye gita mom ban ye vlog sawa da music video sawa de na basu sigi chona inji minjing ye YouTube la subscribe na rona please don't forget to subscribe my YouTube channel and samalo la thuchena thank you so much bye